Menteri ke Sarkar Meghalaya ba Sanbor Shulai, MLA South Shillong laban jaga seng BJP, ulalet jengo I arngut kirang ba ke bala mensau na kikuli jengki pulit Assam ke nasional mukro haka arpu artarit unai wing. Kini arngut kirang ba ki kerteng uba Cheney Nartiang, bad uba Elias Samayang, kirang dan mentah haka jinsya Sumar Hanigrims. Medical Superintendent jang ke hospital ula senrani uba Sanbor haba ulalet jengo ikini ki arngut kirang ba haki kamra Sumar jengki. Ubak Sanbor ula penuh jengarap ru naga benta jengki, kenang bakin pendan kam haka por bakidang syak Sumar haka ni ke hospital. So he's been done today. Yesterday. For him, so this one will be repairing the nose, no? Tomorrow. Yeah. And after that, this will be done after 6 weeks. They'll replace the man. It's been all settled. Cái độ thì làm nhiều mà tôi lên nhận tôi miền miền cứ chút không là tầm mình nhận trong đấy ngoài cái ra pháp Nurel ini juga bukan kutip Elias Samayang Cheney Nartiang tadi salah kamslam la murwan pet kajar tu ile chmukro urun juo iki nang tu pernila ele ben Assam no matakan kes le klu YouTube statu Assam banyak kerana mengatakan ke isu mengatakan itu cintawa belabu dengan senang semalang bat meyung ke parti BJP belabu ulang te kita sendiri di program setinggi wan mengatakan sini nomor dua video berdalam ni atau sini supaya mukro belit inspection beli jengok itu lah kibla kelat no kibagi macam kibla ajarab bisa te lapun dorong basenong bagi ni bahasa sana gini peduk bah tenda kalian ngejungi ru sokia tengyo puar mentasi bangini awan ajaram te plai kum tu abangi kli bo pli tu we tu baru armut kidi ginong rep ki sa kidi bedong bat kajing yo jungi ba red abangi kli mentan yai ki jingdon kun baru armut kidi bawa mensau ki barang sya sumat kidon kun manrungut im hajing im keperlu tegi bopli itu ada kerja Arab jong ki nakaliang government lani ki riusimet ki balang boper wan Arab susnai ki seng balang ki riusimet te ngi nakaliang jong iru ya wan penaja Arab te maki don kartu kan ne ki jinglut bagi apan ya tiet nabar kumiwe ari dawai nekal kepala ngasupan ai kuble Dr. Daniela Daniela yang tahu Dr. Mehta beri direktur kibla ai yang kerja Arab kamtam Dr. Si Daniel kabaila sim yang jeng pakli ngadong sudong ban pet kumno ba kinum ban penbiang di dawai kita sin te nakaliang doktor ber kini PRO kin ay ka health condition kila batai ba don kibanang kibla de sasna kin sawan biang hadin utu weru don bakala pralut kana ka kejong kana ka ngap mo sopo kita tiar kita ki ban pentaj ban le surgery don we ban le plastic surgery ban le operation ban tap kita kila ada order na saban lawan kita tap kata nomor bak ngobal mentah bang tinggi ke ki habam bam jing bam bajam nomor ban bam kuai ban bam ki do ma kapang lain pang itu